Hai semua, nah kalau korang nampak kat tangan saya sekarang ni, kita ada bag Tory Burch Amazon Crinkle Crossbody Bag in Agnello. Kalau korang nampak kat depan ni, dia menggunakan material numplak leather tau korang. So, material ni dia akan kasih efek shiny and glossy kalau korang pakai. Okay, bag ni you guys boleh pakai dengan dua cara. First, you guys boleh pakai as a crossbody and the second one, you guys boleh bawa as a clutch sebabnya dia menggunakan removable strap. So, you guys bolehlah gayakan ikut kesesuaian korang. Okay, this bag kalau korang nak bawa untuk formal event pun sangat sesuai korang. Kalau korang nampak kat depan ni, dia datang sekali dengan metal Pima Gold hardware and dia menggunakan magnetic closure, sangat secure and senang lah you guys nak buka and tutup and sangat sesuai untuk guna daily use. Okay? Kalau you guys nak dapatkan bag ni, you guys boleh check out dengan kami di Fresh Travel and jangan risau, kita punya barang semua authentic and 100% original directly from US.